Halo. Wimuraho neza. Nago nari mpari. Hari ahantu bandangiye kujya kureba ibibanza mu cyaro niho nari nagiye ariko nago turi butinde. Okay, sawa. Mama nizere ko tutari butinde, hari gahunda nari mfite. Oya ntabwo turi butinde, ndakeka turi bumare iminota mikeya, nuko hareba gusa bakatwereka hanyuma tugataha, ntabwo turi butinde. Sawa nta kibazo. Ariko man, kwa maisha najari kweli. Ubuzima kweli. Abandi bagiye mu mavire nsigare no. Ariko mana ngushimiye ko maze uyu murimo. Ariko se najari kweli. Maisha najari. Umuntu yo yaremewe guhinga gusa. Umuntu yaremewe guhinga. Ariko reka ngende kwa Isira bahenda ampeza imbuto. Ngomba kuhatera goya nizera neza. Umvaye musore. Ngwino hano. Niwe mbwira. Ngwino. Muraho. Neza. Amakuru se. Turaho nyine. Hariya uri guhinga ni mukwaje. Ni mukwanje. Twaye tuje kureba amasambu. Turashaka nk'amasambu nka hectare 100. Hectare 100? Ya, hectare 100. N'izindi zirenga. So ntago ari nyinshi. None ga hano nje simpampagurisha. Hano ni data wahansigiye. Jewe nyabuze konja mu ivire kabandi. Nza nihingira
nubwo hari gempinga ntibyere ariko sinyohagurisha. None se nta n'uwundi uzi yaba afite isambu nini? Barahari ariko sinomenya ngo bakeneye kugurisha. Keka nkakubariza ba isirabahenda niwe nza numva ngo ashaka kugurisha iwiwe n'abandi batuye hana nira hakurya. Oya ntacyo aho wamubonera hanini jewe hectare 100 n'izindi zirenga. 100 ya izindi zirengaho. Utanga inka zinga? Ikibazo si inka, amafaranga arahari. Ngiye cyo nkeneye ni isambu ifatikanye, ni isambu nini. Wowe twavugana nta kibazo. Ntazo mfite. Wandusha ariko nk'abandi baba bazifite. Keka nkakubariza isirabahenda ni uzuguma kuja mu mavire akagaruka azi ibintu by'amasambu. Nza nyumva yevuga ngo ni n'umukomi, niba ari umukominara babita abakomisiyoneri. Uwo Sirabarehenda ni umuturanyi wanje no mukanya araza hano ni umuturanyi wanje twogera haramuzu mukicara uze kumumbariza hanyuma mfite gahunda nyinshi nakererewe. Twari kwicara nakererewe. Twari kwicara nakererewe cyane. Reka ngende noneho nzagaruka wowe umumbwirire ko naje gushaka ibibanza byiza, so uze kumumvugishiriza. Just kuhabona henda ni hari ni hiwiwe sinzi. Sirahenda! Isirahenda! Jewe ntayo mfite, sinfite gahunda yo kugurisha. Oya ntacyo wowe numbonera abandi bagurisha bafite amasambu manini ubwo ngubwo nta kibazo. Nzagaruka tu nizeye ko nzagusanga nka hano. Uzomba naje kumara nimbabona. We ntugira ikibazo, amafaranga arahari. Nayanje nayawe arahari. Tuzavugana. Bonye nki okay, reka ariko ivyo bintu ni bya isirabahenda ndamubaza. Oya ntacyo ubwo ngubwo uzambwira. Ngaho mugende neza mushike y'amahoro. Ego nzagura. Nzagura. Izo ngivyo nzabibaza sirabahenda. Sawa ngaho ye muramusabo mwivire. Sawa. Rudoviko uri umuntu mubi n'izina ry'Imana. Kubwiza ukuri uri umuntu mubi. Abazungu ko barazi wawe ntuvuge. Abazungu bari ko tora ifaranga bagwaye. Uri umuntu mubi kabisa. Uri umuntu mubi pe. Uzubanza ubaza umuntu. Niko tudasangira. Kora farika imodoka hano. Uriya no muzungu nje namwibone n'amaso yanje. Rudoviko we. Tumubwira ngo ashikana hariya ngo ndamutse. Umva isirabahe. Bari abari baje nubundi nagumye mbabwira ngo isirabahenda ni uzi ibintu by'amasambu bazogaruka. Ukabwira iwaje hano ni minota ingahe? Ni minota ingahe? Kutwaye amawe. Ndajanye nyine yasinyashanye mu mundu uzabwo ko nagira ngo ntora nandi menshi ngene nyashire mu rubi rw'umurima wanje. Ariko reka urubi biti barukoresha amawe. Urubi barukoresha ibiti. Ibiti kurabona kuri irici dukora he ibiti. Ariko man rwose man abashitsi baje iwanje ni wawe ni metero 2-3 bazogaruka. Umva ahubwo none tuje gusoma akakantu bataye hasi. Akoro tavuzugirani ko rwifarangukanya kikaratasi nta faranga bampaye akaniko bataye mbonye bagataye niba bazaza kukareba. Ushaka kumbwira ko uriya muzungu asangwe n'aka gapapuro Rudoviko turabira ni hari ibintu byanditse uzu witonda. Izi ni nimero wa? Izi ni nimero. Kandi mfite telefone. Oya.
izi nizo nimero z'itelefone. Izi ni nimero za telefone banditseho ngo Nahizi ngo ni ifaranga. Isabella. Ni iki? Nuriya muzungu uvuye hano. Baya rwose man. Nta kintu basigiye. Njewe Reka tugende turebe ikaratasi. Mfite inite muri telefone yanje. Cyangwa. Nkiki. Nje ko ikaratasi niki wewe uzi gusoma. Mwavuganye gute? Handitseho izina n'amanimero. Mwebwe ico mwavuganye ni. Cyo nyabonye bagatibura ndabareba mbona tibagarutse. Ntakireka ku telefone. Ufite wego bwira. Aya mabuye se ko yanyibutsa wa. Ese ubwo utwara amabuye ni? Utwara amabuye. Zana intuze. Ndamu telefone ubu nyine atubwire. Ese ico ibyo ni ibiryo bihari? Urumva? Rwose Rudoviko we nta byawe n'impamo y'Imana. Ntagaje. Siko nababwiye. Wowe ntuzi na komisioneri ngo niki mu mutwe wawe. Habe no kuvuga ntuzi umenya kuvuga. Abantu ko baraza baje gushaka ibibanza ukabikubana hano bakagusigira amanimero bakagenda. Kurumva ibyaruzo. Konta yagurishe. Uzi ko ubu nyine uriya n'umuzungu. Ashobora kuza ubu nyine agahita avuga ati ano mazu yacu nave bahinga ibishimbo cyangwa bahinga intoryi. Uraho gusa ku bitonde. Tukazuhubuka. Oya. Tukazuhubuka. Singiye yasigiye iyi ni sheke. Niki mwavuganye nshaka kumenya ico mwavuganye ndama mpfa guhamagara nimero ndazi ngo mwavuganye gute Rudoviko wansuzuguye kandi bene akagasuzugura ngaheruka ku ngoma ese sirabaye ngusuzugura gute basanze mu murima barampingura tangiye kuvugana nabo ngo reka bagende ndabwira ngo isirabahenda niyo niba ari misiology Ntuzumenya no kuvuga Rudoviko. Je ni komisioneri. Uko nini wabambye. Niyo methodology. Wewe reka tureke ivyo ngiyo. Akira. Wewe hamagara. Bavuze. Niwe ugira telefone. Nababye ngo niwe ugira telefone. Sasa Rudoviko. Nje nzangira ngo ngubwire ibizima. Niba basanze yari nimero, je narizi ngo niba yandi yo kuri banki bazabita ngo niba shike. Shike no kwisa. Simbizi gani wewe. Niki ba na masambu gusaba keneye. Ngo gitarija. Nawe ngo niwe uzibona tawundi muntu hano nzaneme se muturanye hamagara uri mu kunsuzugura cyane se gusuzugura uri mu kunsuzugura cyane no se wahamagaye na bakakuba 073 71 76 na non nukuvuga ngo wowe ndimo kubona rwose nta Rudoviko bwawe amagara ku komisioneri nza nkora ubwubusa ndahamagara itayicamo ngo wagusigiye gimari telefone iracamo utarayishira ku gutwi izi cyamwe ariko nasize ku gutwi ngaho nawe shira usengiye simbizi 0 combien reba hano shiramwe ngo bamusige Rudoviko uzobika ipfuna ryari ki tuntuke singutuke ko baragusigira izi nimero zibaho bansigiye se koraga ikaratasi natoye ngaho nawe banku telefone ikaratasi natoye da telefone ase bari bambye ngo telefone Rudoviko reka tuve muri ibi cyo wavuze ngo iriho amazina nari ngatanga ya Rudoviko ko ikaratasi yanje tutakosa uko ikaratasi ge kuri kibazo fatwa ikaratasi nayo kuraja gupfira mu mipine y'imodoka ku ikaratasi nje garagizo ni faranga yewe naje narizi ngo nizo ariko bagirwa amabuye yanje reka ngende cyavuze ngo hari nimero hariho nimero none nimero zitazi cyangwa ni nimero nyabazi kaburira papa kaburira abazungu bakwemeje ngwino gungeze muri mama ariko none Rudoviko perekeza hano ma ni nukuri ntiki Rudoviko banga genda ay ariko rero umuharwa zino nimero bamuhaye ubwenga adafite nanje ndazifite singize